Kardom, prime time beer talang panili sarim tiso, non beer tang ton penajrikta. Mikir Hills District Council up in non-Karbi Autonomous Council along CEMR Puki Ki Cheng Abangpu, coursing terang upon Karbi Autonomous Council Kacharia Bitunga Tumpen, Paikuni Pine Coin and cap adap. Apor narkep apor pen coursing terang Karliarni, Chemat Hadamsi, coursing terang Chikimo, Amir Burialong Ning to Kardomdam. Karbi Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang pen coursing terang Chikimo Amir Burila pen coursing terang Chikimo Klim Samara Burialong, coursing terang Akumlin Napan, Mira Lekapa Ipen coursing terang King Rialong Ning to Ardom Ponsi Karditang coursing terang Karjong Kang Tir at pen Kidu Adim, Rengdok Rengi pen Kidu Adimalong pen Karbi Karbaga so Panja Kong Horang, Bidi Sore Nanki Pidunji Pan, Karbi Nimaron pen Kataram, Bible Kapohi, Lokimon Dharam pen Karchualun, Gita Pad, Guru Granth Sahib Pad, Quran Pad Lapen, Kiran Pad pen, Here Jumi Hang Ponsi, Karbi Autonomous Council CEM, Tuliram Rohang pen coursing terang upon Kachikimo Lamjir Tan Pajer Nipon. Coursing terang upon Karliarni, Chikimo Jai make along Karbi Autonomous Council CEM, Tuliram Rohang Karbi Autonomous Council EM, Amar Singh Piso, EM Ratan Teron, MSc Richard Tokbi, MSc Dar Singh Rohang, XMLA with the singing Ding Lapen, Karbi Autonomous Council Principal Secretary CS Sanjeev Kumar Das Atum Chetong Dundunti. ডেথিনি বাজি আমি প্ৰত্যেক বছৰে কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলৰ তৰফৰ ইয়াতে খুব ভালকে মানে পবিত্ৰতাৰে ইয়াতে পালন কৰা হয় কাৰণ তেখেত প্ৰথম CM আছিল আৰু ফাৰ্ষ্ট MLC আছিল 2 বছৰ MLC তেখেতে কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলৰ পৰা আৰু কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট ক্ৰিয়েশ্যন যেটো আছিল হেতু তেওঁ মেইন পাৰ্ট প্লে কৰিছিল কাৰ্বি আদৰবাৰ হেতু ফৰ্ম কৰিছিল আৰু এটোৱে লিড লৈছিল গতিকে তেওঁলোকৰ সপোন আছিল কাৰ্বি লোকসকল অলপ পিছপৰা দুখীয়া মানুহ তেওঁলোকৰ কেনেকৈ আপলিফমেণ্টটো হয় সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সেইটো সপোন আছিল গতিকে আমি আজি সেই যিটো তেওঁৰ সপোন আজি আমি ইয়াতে আমি তেখেতক স্মৰণ কৰিছোঁ ঠিক আছে কিন্তু তেখেতৰ যিটো সপোন সেই সপোনটো ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে মানে সপোনটো ৰিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে আমি সবেই চেষ্টা কৰিব লাগে সৰ্বসাধাৰণৰ দুখ দুৰ্গতিবিলাক গুচোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যাতে কাৰ্বি আংলংখন উন্নতি হয় ৰাস্তা ঘাট ভাল হয় আমি সবেই চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু বৰ্তমান কাউন্সিলে বহুত চেষ্টা কৰি আছে আৰু হৈছেও বহুত উন্নতি আমাৰ আজু ককা 66 ইয়াৰ্ছ তেওঁ ডেথ এনিভাৰ্চাৰি পালন কৰা হৈছে আৰু এই পালন কৰাত আমাৰ আজি কাউন্সিলৰ আটাইতকৈ প্ৰেমিক পাব্লিক প্ৰেমিক আমাৰ CM ছাৰ আৰু তেওঁলোকৰ টিম যে যথেষ্ট কাম তেওঁলোকে কৰি আছে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ককাত যি ভাবি গৈছে তেওঁৰ মতে একেবাৰে নোৱাৰিলে মানে লাহে লাহেকৈ বস্তুটো সেই চিষ্টেমতে গৈ আছে আৰু মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ যোনটো সপোন উঠনি আমাৰ CM ছাৰো কৈ গৈছে যে আৰ্টিকল 244ও তেওঁলোকৰ টাইমৰ পৰা খুজি অহা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ টাইমত নোৱাৰিলে ডিষ্ট্ৰিক্টটো পালে কিন্তু এতিয়া 244টো আমাৰ এই নতুন যুৱকেইটা নিশ্চয় সাকসেছ কৰাব বুলি মোৰ আশা আছিলে Karbi Anglong along kecheng CEM ki manabang phu Karlitang crossing terang indeng truck kepra truck arong che wayarni pini Karbi Anglong Autonomous Council Hamren Branch Secretariat along Alira Champion Chikimu Jaime Paman Pona Birta Herangke 100 Propen Birta nang pali ada por phai sirke ba por pen EM rup sing teron pen Japon si Karlitang crossing terang amohor along Mira lek pa ila pen milur ke kai pen si Jaime Kongching pon adun thu prek jam dhoroma tum pen ajok Kardom Kardi Jaime Padupon ada por phai ke ba por pen EM rup sing teron mai che pahem pupon si rata mai pi paman pon Jai me kalong alohi man pen bidan tiso chairman Hamren Municipal Board Joy Singh tiso minority board chairman Karbi Autonomous Council Richardson Hanse border board chairman Karbi Autonomous Council Head Singh Ronghar vice chairman Hamren Municipal Board Singh teron habi lapen Sona teron deputy secretary atum mai long chitong dun si mai ke phalam the Sona teron deputy secretary Karbi Autonomous Council Hamren Branch Secretariat pen ajok sithan pajer mi pon anparta Karlitang crossing terang kay alam mo sitami alang li pen than pajir mi pon thu mai long achu pha luhi atum pen ajok ta Karlitang crossing terang kay alam mo kachiki modam si chitong ara tum pen kachi than pajir mi pon padu mai long tum sumara tum phan crossing terang arjan ki hi chepate along nong e along ke long tum phan tanai nong istami pajir pon an kan wanga son tak taksi pining leptota crossing terang la so kache wayar ni
indeng trokarat tro ladak hamben brang sekretariat long ta putot itum katalon ponji katalon pon padolo aso katalon long silitum kadu veladak aluhi tum hanjo phalo lapen alang li lam purki mu kadu biche than lo lapen adak usomaratum angbong alang li arjan kihi putaw jopte padu ponlo pen ladak brang sekretariat long kadu be ongdung amutum jitong ponsi alang li kecebayani tum katalon pon padu ponlo Munit ke piuthi ache tanglo bulotang te anvan ke chiban rep athe ke abang phutin na phanta ami thang ke thek ateng pen selet li bulotang te piuthi ke hon dunji phan abidi do rep pinini tum kat news ahin pen inu da bang phu alam the puthak kachini ponji do bang so abang phu ko an ki sung pen si akai ke chipareng ma lang exena alang li men ke welson sinar alang li arta ningkaning koi pleng lo Welson sinar ke hamren pen kilometer ing koi ba kahelu rong check hansia rong amikar muniram sinar la pen sika teron piatuma supu akleng silu alang li ke chom pen si hong hap hong ru ke manajok piuthe hache det pen ningkan kri phwa jak an ke tar block attack tirla pen si anpar ke thangnat ta thek thelo Kenga enak deh. Ante nang lajen mitang la tar ki bubu adengkan du uluma. Ningkan kan du po. Kan ho do ko. Ningkan po di. Ani si pen ko an tak un. Ka. Epak deh. Tang te nang li non la so ki bubom klem bom lo. Ante la Kijun kadu ko vi ke kumaro nang pin ke Ni ki. Phi lo hadi oi ante chinglu chingthi barpi barsu kadu vi ta mi thang lok luma non son hong hap hong ru ke do nang la ke ningkan kan bak do ma ha api hek pen la kuma Bihek pen. Bihek pen si gitu. Kerja na tu pang. Reng lo bon tu alo selang red lo reng ak lo apran nam bang son pen. tang te la non la son mi thang ka choklem ka chodam ke cheng ke komandu lom pen lo ma ju ding uluma La me thang tar chubumir ke ningkan phobak su lang bo. Amsi dola. Bihek pen tek thelo kong long voi si gitu. kan te la ko so atar ki bu long pok ko son se ka charli dun long pop lo Than da than the jin su me ke. La bang long lang du na ma si tek ra ya me thang. nomalom so por phan biota mong ton pot sina akar jutin ta kache thak dun thek ajakong latumalong tobinong ahok pet along klamalong si alang litum kengkam chejor binong kache pindeng pensi methang ading alam latum chepaklar bong nang litum apor lunon chepahai pen miss assam ningkan surhin rai koirai sialong chepakte dunit non Miss Karbi Long 2020 Mega Audition Mati Jong ni Pai Cricket Home Men Kachatap Japan Login ignon www.mr.and.misskarbianglong.com Lason si Kids Mr. and Mrs. Karbianglong tapadopon po Laan so se kachini Japan Humri ignon Narkap Trok Kithom Narkap Serkap Highway Hini Highway Troxy Presented by Kaje Ronghangpi Memorial Talent Hunt Society Sponsored by Copley Family Restaurant Jubuhu Sport Launch, Atu Arts Advertising, Dreams Corrector, Nitya Jyoti Opticals, co-powered by Sparks The Ultimate Fire, Bokjir Cinema Production, Lazambi, and Meet and Eat Family Restaurant, Miss Karbi Long 2020, only on Cut Television's network. Comment ne ke nang tu mehem ta komat ne bang phu bang phi so that lo protang te ajo phirlo doai daro ki li ka sik sak dokok titima non pen ke nang le tum thang ta ma thanang le lo alon medical store ladak nang le tum long ji 24/7 mati ajo na lo stami doai long ponik po lasi humri tha difu medical college atheng no karbiang long kicheng c 24/7 medical store
Alon Medical Store. Visit the store now. Any occasion na nang litong bang sa tamiladak adjat hairstyle nang litong giklen sining hangling talong ponji kadu kavita lar beauty parlor long bang pen nang litong ning ke hangaling hairstyles dami long ponji program hud nani birthday hud nani biya hud hairstyle Clark Beauty Unisex Salon, the beauty that gives you style. Available services are like health spa, threading, manicure, pedicure, facial, etc. All type of makeup and spa. For more info, visit near Central Bank ATM near Iron Bridge, Karbi, Bay Road, Karbi Anglong, Difu. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihin mo fit puthot bertalang bangtulo. Bukajan ele angka ngarlo sangti hidialong Assam Chief Minister Sarvanan Sonowal pen kaching thura mo ke dengji aphan ason kaching thura mo kang puji aphan phaikunin phaing ko ra troxiar ni nangka homria hut longri khai aphan nongme ke wan pi bang ko ra hinia to phan kar chupon. Bali Puthar High Secondary School along Radamai pi ka paman pon along Bukajan ele angka ngarlo hawar longri khai aphan nongme ke wan pi bang ko ra hinia to phan loke thek jutang ke thek arta ke dopik raj cyclem bang Kaboche hai huyat maphan pang taxi Assam Chief Minister Sarvanan Sonowal ahin pen karcho ponalong rong thilu amikar sar khoya sing teron na pen sang pi kadom tilung pia supo mate obe kimia hirbang on teron na phan arta kijum pik pen khayalam alamet lamchong aphan kangthur kachipaduk thek lapen kaching hon thek amen pen hokpon sik obe kimia hirbang on teron na phan Assam Chief Minister Sarvanan Sonowal pen archo tekang obe kimia tum Karbi alam lamet lamchong Chipang bo anathud RD kachipi krang apor hud obe kimi hirbang on teron aphan karchupon pen karbiang long arada phan birta kimila pen obe kimi atum laan so se aning chirung dunsi khai lamet lamchong aphan nongmewan pithek popusi ningthelo obe kimi hirbang on teron aphan laan so se karbi ham phang aphan lamet lamchong la pen akang tu yang deng ankile tun thekji aphan alang litum mate nilitum kat news channel abitum atum pen arnam angno hirjume hang pilo prime time berta bangla bon se tonik lo domi thakmi kurang tu